gitu. Halo guys, kembali lagi di channel kita. Terkeren, terberu, Terapi, terapung. Konsep ogoh-ogoh 2020 apa nih buat SCT Banjar Kelanganyar? Dharma Setia, butuh kali dalam artian perubahan dari manusia biasa menjadi manusia yang tidak biasa. Bila Anda tidak mengerti, DM saya ya. Nama ogoh-ogoh masih dirahasiakan. Oh, ogohnya rahasia. Ya, rahasia. Nama gogohnya rahasia, artinya rahasia itu nggak ada gogoh nih. Masih rangka aja soalnya, belum isi ban, belum isi stang. Sebelum hari raya Nyepi itu ada namanya hari raya pengerupukan, di mana kita tuh biasa bikin bising di Bali. Sombong amat. Biasanya kita bikin ogoh-ogoh. You could be the muse to my passion. Kalau yang ini primadonanya Banjar Kelanganyar. They just match my words to my actions. Dia dulu punya Banjar. Emang punya pacar? Should feel like puffs, catch a flick and do some stuff. At least the one that stands, but with you that's not enough. I don't wanna front, I just wanna see ya. Please give me a sign, yeah. Tomorrow. Halo guys, ngerupuk atau hari raya Nyepi akan datang tanggal 25 Maret nanti. Sekarang ini bulan Januari mereka udah mulai bikin ogoh-ogoh nih. Jadi mereka ini udah start dari tanggal 14 Januari, akan diarak tanggal 24 Maret ya, sebelum hari raya Nyepi. Itu biasa kita bikin bising itu tanggal 24. Mau lihat keramaian Bali, datang ke Bali tanggal 24, tapi jangan pulang tanggal 25, nggak boleh. Kita close tanggal 25 ya. Sombong amat. Jadi konsep ogoh-ogoh muda-mudi Banjar Kelanganyar 2020 adalah seperti ini. Ini namanya butuh kale yang bernama Nyi Gandhi. Nyi Gandhi itu adalah sosok perwujudan layak. Ceritanya dia akan dari manusia itu berubah menjadi binatang ya, seperti ini. Kira-kira kurang lebih seperti ini. Jadi mereka sedang antusias sekali. Mereka biasanya bikin sampai larut-larut malam begitu. You could be the muse to my passion. We can make love like an act of God. I just match my words to my actions. Magic in my life's everlasting. I say I could have the world, be with any girl, but something about your style makes me wanna man up. We should fill our cups, catch a flick and do some stuff. At least the one that stands, but with you that's not enough. I don't wanna front, I just wanna see ya. Please give me a sign, yeah. Please give me 6 months later. Please give me a sign, yeah. I don't wanna front, I just wanna see you. Please give me a sign if you wanna come. Why you presenting games I don't wanna play? I've been on my grind, I just wanna lay down with you. Spark a doobie, hit the town with you. Life is complicated, but I found in you something simple, I can wrap my head around it. Be my lady, cause you keep on around it. You see all the women in my DMs, it's astounding. You ain't gotta worry about a thing, you got me grounded. Yeah, I say any truth that I wanna say. Let's appreciate our youth like
it's our final days. I'm the rarest in the deck, call me ace of spades. Life is anything you choose, and I will choose you, babe. I don't wanna front, I just wanna see. Jadi guys, ini tahap awal minggu pertama pembuatan ogoh-ogoh. Mudah-mudi banyak kelanganyar. Ini baru minggu pertama. Kalau mau lihat video selanjutnya, ini selanjutnya minggu kedua ya. Ikutin terus channel ini. Terima kasih. Dadah.